O, gdje si, brate, ja šta radiš? Evo, dobro sad, pljujte me, jebite me što nisam snimio klip ranije. Boli me kurac, razumiješ, imao sam neka posla. Gdje si, Biljane? 100 godina. Ne, brate, evo sad sam uhvatio vremena, pošto sam druga smena, pa onda, razumeš, to sve tako ide. Ovo je sajt inače, ovo što sad gledate, to je sajt koji pravim trenutno, koji razrađujem. Inače, kad uđete na sajt čuje se jako dobra muzika, ali neću sad da je puštam zbog copyrighta, jer boli me kurac, ta pesma onako nema copyright, to jest dobio sam pravo da koristim. Nije ni bitno. Zašto ste vi ovdje? Vi ste ovdje, brate, da naučite kako da postavite vaš dizajn na Envato Market, to jest na Graphic River, i da zaradite milijarde, milione eura, maraka, dolara. Šta? Vaš. Znači, prvo što ćemo uraditi, otvorit ćete Photoshop. Ja sad ovdje već imam otvoren jedan dizajn za vizit kartice, tako se zove. Imam otvoreno to i malo će vam biti jasnije zašto sve ove linije stoje tu kad napravite vi svoj dokument. Znači, idete na file, pa idete na nju. Stavite ovdje da su inči, 3,75 to će biti širina, 2,25 će biti visina, rezolucija 300 piksela po inču. Nazvat ću business card. Dobit ćete nešto što izgleda ovako. Sad, da biste dodali one linije, čekaj prvo da objasnim šta koja linija znači. Ove linije, što su kao s polja, one služe da označe gdje će vaša kartica da se seče. Kada ide na štampanje, ne štampa se sve, nego se kojem bi kad imao nekog bar malog iskustva sa štampom, zna da to sve ide, da se štampa u stvari jedna velika traka i onda se sa nje isecaju viziti. Tako da se one isecaju po ovim linijama. I morate dobro pazite da napravite to, jer ako ne napravite te linije neće vam prihvatiti rad na Graphic Riveru. To se meni dešavalo par puta. Znači, prvo da postavimo to. Idemo na našu biznis karticu. Da biste lakše postavili, držite Shift. Prva linija ide na 0.1.25. Druga ide na 0.250. Treća ide na 3500 i četvrta ide na 3625. Znači, to su bočne linije. Sada još ovdje prva ide na 0.125, isto kao i ovdje druga na 250, treća na 2000 i četvrta na 2125. Dakle, objasnio sam šta je ova spoljna linija, a sada šta je ova unutra linija. Ta linija unutra ne smete da prelazite sa tekstom van te linije, jer sve što pređete van te linije može se desiti da prilikom sečenja bude isečeno nakrivo i da deo teksta izgubite, što ne želite, jer kome treba vizitka na kojoj se ne vidi deo teksta? Nikom. Znači, da bi uradili profesionalno, pratite samo to što sam vam rekao i uradite ovo kako sam ja uradio. Sada, verovatno će ovaj deo klipa da ubrzam, da ne objašnjavam sad sve redom, tralalalala, pa onda kad završi taj ubrzani deo, nastavit ću dalje sa pričom, da vas ne smaram.
Evo ga, završio sam neki dizajn za karticu. To inače može da se uradi mnogo bolje, ali zbog ovog tutoriala da ne traje 200 godina, uradio sam nešto osnovno. Koristio sam ime John Doe. To obično se koristi da ne biste stavljali nečije ime. Dizajneri su već počeli da usvajaju to John Doe, kao što web dizajneri koriste onaj lorem ipsum tekst umjesto nekog ovakvog teksta, tako da možete umjesto ime napišete to. Znači, treba da vodite računa da vam je tekst u okviru ove linije i praktično to je to što se ovog dela tiče. Sljedeća stvar koju ćemo uraditi, idemo da preimenujemo sve ovo i da složimo u grupu. Prvo preimenujemo pozadinu, napišemo background. Ove dve linije ćemo da merge shapes i preimenovat ćemo i to u lines. Dalje position address form i mail. Ovo ćemo da, znači, kliknete na mail, držite shift do name, ctrl-g, nazvat ću grupu kontakt info. Ovo dvoje ćemo isto ctrl-g, business card. Sada ću da dodam novi adjustment layer, hue saturation. I kao što vidite, kada menjate preko njega ovo, on će menjati boje na vašoj vizitki vrlo lako. Dakle, kliknete na to i kada menjate boje, menjate se boje vaš vizit. Sad na red dolazi pisanje teksta koji će da kaže vašem kupcu kako šta menja na vizitu. To ćemo raditi u WordPadu, znači otvorimo WordPad i sada je kritično znanje engleskog. Napisat ću business card info. Emma could only class it as a proof of love, with Mr. Elton seeing Reddy Wit in her. Napišem kako se šta koristi. Prvo što treba da napišem je kako da promene boju teksta. To change design color. Dalje napisat ću to change business card info.
edit mail, edit the mail layer, etc. Sad ćemo da napišem kako je po mene ovo. Background use layers. Business card. Sljedeće moramo da navedemo koji smo font koristili. Font search. All fonts used in this design are free license fonts. You can Sad moramo nađemo taj font na netu i da im damo link. Znači samo kopirajte link i bacite ga u bot. Sada file save as. Sačuvat ćemo to u computer, local disk D, design, Envato, napravit ću novi folder, nazvat ću ga sačuvajte obavezno kao tekst. Save. Sad idemo nazad u Photoshop da sačuvamo ovo. File save. Envato u isti folder koji smo malo pre napravili i sačuvat ću to pod imenom template.psd. Sad ću napravim zadnju stranu naše vizit karte. Dodat ću samo nešto osnovno.
moram da dodam. Dodat ću Smart Object. Sad ću vas upoznati što su Smart Object. Napravit ću neki kao logo čisto. Da. Change logo on back side of business card. Edit logo smart object inside back. Super. Right. Dodat ću novi adjustment layer hue saturation, color change, isto kao i u prošlom slučaju, tu ćemo ću boje njihove. Boje njihove kartice, sada ću ovdje sačuvati, Ctrl Shift S kao back. Ali pre toga ćemo da promijenim
Sada moram da sačuvam prednju i zadnju stranu kao PNG file. Stvarno će to JPEG file. Front JPEG, save. Ok. Back JPEG. Save, ok. Sljedeća stvar je ta da morate da napravite preview image. Ja već imam template za preview image, ali objasnit ću vam kako se pravi. Preview. Morate da napravite file koji je širok 590 piksela, visok. Možete da idete u visinu koliko hoćete, ali preporučuje se 800. Tako. Sada ću da ovdje dodam vizit kartu našu koju sam upravo napravio. Business card tutorial. Sad ću kopiram copy layer style, to ću prebacim na ovo, paste layer style. I sada još samo da napišem ispod ime. Color changeable. Business card.
tekstu i razvučete ga. To će napraviti. Fully changeable PSD files. Sad ću ovdje sačuvam kao isti onaj folder gdje sačuvam i sve ostalo. Znači to kao preview. Preview mora da bude JPEG. I sada još jedna posljednja stvar koju moramo da napravimo, to je file new 80 puta 80 piksela i tu treba bude kao thumbnail, ali to je jako malo da bi se što to moglo raditi, tako da ću da dodam čisto nešto ovako i da napišem i sada sačuva to kao thumbnail JPG. Sada back i front moram da idem desni klik, add to archive i stavit ću zip business card. Ću da ga nazovem. Readme file ću isto da idem u arhivu. I spremni smo da idemo na Envatu. Na Envatu idemo grafik, u stvari idemo graphic river, pa onda print business cards. Ajde. U stvari idemo vamo pa upload. Upload, select category, kategorija je print. Templates, next. Name, fully changeable business stvari stavit ću fully changeable business card templates. Sad ću kopirati ovo odavde i stavit ću to ovdje. Choose file. Sada tu moramo da nađemo sve ono što smo pravili.
postavljate znači ovaj zip file, preview i thumbnail. Dok se to radi, dodat ću napraviti još jedan file. Ova dva ću da stavim u posebnu arhivu. Zip i nazvat će images. Postavit ću i to. Image preview, tu izaberete preview JPEG, thumbnail JPEG, main files, business start template zip. I ovo kada se postavi preview image set, ćemo stavimo images.zip. Kategorija business card. Layer DS, Photoshop PSD i JPG. Da izaberete dva, držite Ctrl da kliknete na ovo. Minimum Adobe version Type CS4, Print Dimensions 3,5 puta 2, Tags Business Card, Color, Changeable, Sky, Receiving, Simple, high res. Ja mislim da je to dovoljno. Any image, sound, video, tra la 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 la. Izaberete to, idete upload. Ovaj klip će trajati 200 godina. Evo, postavljeno je znači na Graphic River. Sada čekate da dobijete na mail potvrdu od njih da li je vaš rad prihvaćen ili ne. Ako je prihvaćen, ajmo da uradimo neku računicu sada na kraju o tome koliko možete da zaradite. Najbolji način za to je da odete na print business cards recimo i da vidite koliko se kreću cijene. Znači $6, 11, 6, 6, 6, većinom je $6. Ako uđete u kalkulator i napravite prostu računicu da vašu vizit kartu kupi samo 10 korisnika. 10 puta 6, to je $60. Da je kupi 100 korisnika, to je $600. Da kupi 1000 korisnika, to je $6000. Znači sve zavisi od toga koliko vi prodajete vašu vizit kartu. I recimo da postavite 6 vizit karti puta $6 svaku i da svako kupi po 250 ljudi. To je $9000. Vidjeli ste koliko vremena treba da se napravi jedna vizit karta. Tako da mislim da može dosta da se zaradi, samo treba da imate volje i treba da imate ideja. Znači to je to za ovaj klip. Možda sutra izbacim novi klip, ali možda, ne znam. Napišite mi na Facebook stranicu, bit će link dole do Facebook stranice, napišite mi kakve tutoriale hoćete, napišite mi ako imate nekih pitanja, ostavite like, dislike, posjetite moj Facebook profil, ask, blog, sve posjetite što imate dole linkove. I to je to, brate. Aj, čao.